يجي باربا بكم. وطفينا في تشيبو الفيدر يجي تشيبو بارباش عيب الله دب الله واسيا دب الله نواسيا دب الله تشيقك درابها باشو طاري تشيقك درابشيا يعني هنك ترى عيب الله تشيقك دراب إيفار باش راح مستر شابي من إيفارا وتبدأ بخير شابي وماشكم حسن سامي جيان مستر شابي مستر سليم ويون تبدأ بخير يا خدي هاتنا دقاك محبك الفانجي بلا بكن ورين يوتيوب أبي تشيبو بلي خشكو بران هجا شبا وتبدا يعني جي إبارة وتبدا خوشو قش بي ون آقرين بينن هولا 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 طاوسي ملكا أسيبيكم متبدا باش بن سرچابي ما فايز أحمد سرسليم إبراهيم متبدا مروان كوسا دانكي ميجيت أمبستنس ميجيت أمبستنس دانكي برودا دانكي من برودا هول هولا طاوسي ملكا جيان أرمان شابي تماشكم أسيبيكم متبدا باش بن متبدا راحت بن باشين برانو باور بكن آگري ببين بما آگري بچلو پيك بي از البر آگر رو نشتيما از الصالون رو نشتيما موين من بستا دانكه ونشاوانن باشن وراحت زيبكم وتبدا باش بن ونتبدا راحت بن اما جباتك خوش وقش بهبرة درباس كرن لسر يوتيوب لسر كنالا قهرمان ازيدي كنالا حق وراستيه كنالا ضمير ووجدان برانو لسر كنالا ضمير ووجدان اميرو بكن قال قوتن وقال خوشي جوان اما سسري دشمنو نيارا بكن فرمان وميم حوق وميم حودري خنج كردستان هولا برم حبكي زي دبنا مش خرب اشتغل بس بيكم تبدا باش من تبدا راحت بن ناب قد براي حسن الحسن از نايم فيسبوكي ناب قد ماركوس قول السلام عليكم وين نستر شابا ونبخيري خدي هاتي وطهري وبنقر براكم برسلافات بزماني تبي سامي جانو دركبه كي نبدلته دركبش لايفه لايفه دا تشكي يا سامي نافكش نافي سريانية يا إبراهيم أي سرياني وجي وري بي قهرمان من حنكر إي باشا براو مشي حنكر
مەڵاک هەبوو چوو جامیە پیرەکە گونجی خۆشک گەلکی پیرەکە گەلکی خۆشکت گوندە هەبوو بران و مەڵاژی چاو بەردا پیرەکە چاو بەردا پیرەکێ گۆ چلۆ پیرەکێ قانع بکەم مە چلۆ قانع نەکەم مە چلۆ قانع بکەم چلۆ قانع نەکەم زارۆکە کوێ پیرەکێ هەبوو عمرێ بوو دۆرا 6-7 ساڵە ئەز نەلبێتر گەرم برایە حەسەنە نەبێتر مڵەت گەرم هات گۆ زارۆکا خۆ بێجەم مەڵێ تەدیت بەرێ دبستانەوە نەبوونا برنجە مەڵاوانە خوێندن و مەندن عەلمادن ئەلێف و بێ مەڵێ ژووی ئەلیڤەدیت گۆ پیرەکە دەستێ کوڕە خۆگرتیە بەرێوێ دێ جامیە ئەمە چوو بازا پێشیە بخێر هاتن سەر سەرا و سەر چاوە هاتن بخێرێ خۆدێ هاتن گۆ سەیدا خۆدێژی کوڕکێ منەس خوازم توی بعلمینێ خوێندنێ گۆ سەر چاوا سەرسەرێ من یا ئاهلن وەسەهلن چمانە بێجە مەڵاژی چوو بر گۆ دەرسێ بدێ بەرێ دا بەرێ دەرسا گۆدا بەرێ گۆ ئەلێف و بێ مەڵە دیا مدوێ ئەلێف و بێ مەڵە دیا مدوێ ئەلێف و بێ مەڵە دیا مدوێ کوڕک و عەلمان فێری ڤان گۆتنا کرد گۆرێ ڕست قوربانها گۆتە چووی مالی گۆ دیاتە شتە پڕسی شتەر بێژێ بێ ما چ شتەر گۆت تێوێ گۆ تێبێش چوو مالێ دیایی گۆلاوما سەیدا چ شتەر گۆت گۆ سەیدا ئەز عەلماندما ئەلێف و بێ مەڵە دیا مدوێ ئەلێف و بێ مەڵە دیا مدوێ گۆ باشە ئیگۆ گوتێ دبێت المالێ بێ وەزیفا خوا حافظ بکەیان ئەزبەلە بکێ ئیگۆ تژی تێبێژێ ئەلێف و بێ دیامە مەڵە دبێ ئەلێف و بێ دیامە مەڵە دبێ تێبرو بێش چوو ڕۆژا دە کوڕک چوو مەدرسێ گۆ ما دیاتە چ شتەر گوت گۆ دیامژی ها ڕۆژم گوت گۆ گەلکی باشە مێرک چوو جامیە پیرەکت بەر جامیە ڕەمەشی گۆ مەڵاژی لوێ دەرێ گۆ خوازێ باک بدێ البەر ئازانایە گۆ دەستێ خۆداری سەر گوێ خۆ گۆ ئەڵڵاهو ئەکبەر ئەڵڵاهو ئەکبەر گۆ ما تعيش افتني المالي خانم گۆ ئەرێ ئەس تەنێ المالم وگۆ هەر قەت پەرچەکیش ئازانێ دێ وگۆ پڕستکەژێکێ گۆ ژنگژی سەکنیا گۆ بێ سەعەت حەقا سپێ وەرێ مالێ وەڵە سەعەت بوو دۆرا نەهدەهێ شەوێ گۆ مەڵاژی لێدا کاوێ کارتۆنێ شتە لازمە کارتۆن شتە نەلازم بێ شتە لازمە نەلازم بێ بشەڵتینە یا ئەرێ چخوازێ دنەدێ عەلتە بسەر مەدە نەکەوێ حەیرا بسەکنە هێدێ ئەز لایفێ دەما ئەرێ گۆ ئێوارێ مەڵەژی چوو گۆ تەق دەریدا گۆ ژنکێ دەریڤە کرد گۆ مەڵە خۆزەر کرد سەرێ ژنکێ گۆ ژنکێ گۆ هێدی بسەکنە مانە خەراب شەفتەر دەشەوا مەیە ما غەزەبا خۆدێلتە بوویە چ بوویە ماقەیتە ژنک نەدیدەن حەیاتا خۆدا وەڕوونام قەحوە کێڤە خۆێنە مشخۆراوە بکەن گۆڵە مەڵە هات ڕۆنش قەحوە ژێرە چێ کرد ئانی سەردەستێ خۆ دانی بەرێ گۆدانیە گۆدانی بەرێ گۆ چماناوێکی گۆ تەق دەریدا الدەریدا گۆ سەیدا گۆ ئەف چیە ئەف کیا گۆ خۆدە عین مێرێ منە کوێ شغل نەگەهایە شغل بەدەڕایە خۆت کودێ دەبەشێرم خۆت کودێ دەبەنەشێرم تۆدێت بەری ئۆدەک بوو دە ئۆدە بوون ئۆدەک ڕازانێ بوو و کادینا چێلە کاوانژی پێوە بوو میسال گۆ هەرەت ناوێ چێلەکە مەدرێ کادینە دێ هەمە هەر خۆ دوێ دێ دەبەشێرە گۆڵە چوو کەت کادینێ گۆ وەختا مێرک ژی هات گۆ ڕوونشت پشتی کێلیکێ گۆ چێلەکێ چاول شکرێ مەڵێ کرد و ڕەها مەڵێ کرد تڕسا چێلەکێ وەرا کامە هەرچا بێما کەرکەدانە چییە گۆ چ بەلا چێلەکە مەیە هالۆ کەلکی گەی گوم ژنکێ گۆ خۆدێ نزانم بەلکی گورن دزن کەتنە سەر کادیناما حەیرا گور و دزنا گەلو چێلەکەمە ئاوس بوو بەلکی زارۆک گۆلک ژێرە چێ بوویە چێلیکە کوێ چێ بوویە گۆڵە کەتن کادینێ گۆ کادینی ژێڕەشە گۆ هالو ئەو کردن گۆ مەڵاژی خۆوە مایە کو باس بدەێ گۆ دەستێ خۆ هالۆ برن و ئانین دەستێوان کەت سەر پشتا مەڵێ گۆدانە خۆدێ حەلبەت چێلەکە مەیزایی ئی گۆلکەکانی خێری بێمە ئەف گۆلک نێرەیان میا گۆ دەستێ خۆدان برن ناو چاقەی مەڵێ گۆ حا گۆڵە گۆلک نێرە گۆ کات شتێ هەری باش ئەمووی بخەسینن هێشت عاد
گو عجب هلکێ مەڵێ گرتن و گو چمانە بێ هێلک پەرچقان هێلک پەرچقان گو دلێ مەڵێ دەبی دەکەت ئەم زلام زانن بێ مانەوەتا گۆ دەربکردوێ دەرێکەوێ گەلکی حەساسەت پێشێلۆ گۆ گۆ هێناوێوی دەبیرە دەرێخستن گو کات نانێوی گۆ پاک پاپە گۆلکامە چێ بووە و دنانش پێوەشی ناترە چاوا چێ بووە گوکای دیێف دنانێ پێشی بڕاستژی گەلکی کێ ئەوە دیاخۆ بێشینێ قەیلا دیاخوا گوهانێوێ وەڵە دنانشی کشاندن گۆ دیسا مەڵا نەوێرێ دەی بکێ چویە جەریمەتا بکێ گۆ پێ بحەسن کوشتنێ چێ ببێ گۆ دەستێ خۆدان گواو ماچقا ڕەهاوی و پڕچ و ئەو بۆچی بەیە کاتام هەنێش پرچا ئەوێ ویژی ژێکرد گۆڵە هەنیش پرچاڵە گوهی ڕەهاوی و سمبەریویژی ژێکردن گۆ دیسە دەی دەکرد گۆ دەستێ خۆدا کابۆکێ مەڵێ گۆڵە کابۆکێوی گۆ پاقاوێ گۆلکی گەلکی بلندا گەلکی درێژن پاقێوی گۆ ناکەوێ بندیاخۆ نکارێ شیرە بەخۆی گوکاوی بڤری بینە تازێ کابۆکی حەبکە بشکێنم تاکارە بێ خۆ بکێ بچێلەکێ گۆ ئەمە وەختا مەڵا حەسا کابۆکێ شکێناندنێ کرد گۆ خۆل ناف گوێوە ناو بازە گۆ بازە دەبێ دەریە خۆ شەوا خۆدێ باڕانە دلوەلت نابێ خۆدی گۆل دەریە خۆدا دەریە خۆدا پیرەکە مەڵێ گۆ کیە گوت بەلامە بەلا تەری دۆختا دنانەیەکیە پێشی دەرکەوێن ژێبن زمانەیەکی عەلەقێ گوت بەلامە بەلا پیشنا مەڵێ گۆ حەیدا نەمالە بەلێ مالە مەڵەیە ڕجاکم دووری مەکەوە کەشێ مەکرد بەلامە بەلا حەیرا نەمالە بەلێە مالە مەڵەیە هەر بووی هاوای حتا گۆ دەریر مەڵا بەکردن مەڵە خۆدا ناسکردن هایلۆ حالێ مەڵە چ بوویە حالێ سڵێ حەشە ڕێجە برای دەلال براستیژی هینکردنا مەدەنە حتا گۆتە حالێوە نەکی حالێ سڵێ حالێ کوچکە تکا قوربانە کوچکە و سەبن براستی حتا تکابۆکیەوە نشکێنێش خۆڕە ڕوورانن و عاقل ناگرن مخابن و سەد مخابن خاینێ ما و خۆفرۆشێ ما و پیسێ ما ئێش خودێرە نەلازم گەلکی ئژوەڵات پارێزێمە و قەنجمە و غیرەت کێشێمە بێترە تەلڤیزیۆنا ڕوودا و شەو و ڕۆژ ناوا ڕۆژە ئابادە تەلڤیزیۆنا ڕوودا و تەلڤیزیۆنێک باشووریە و تەر دەزانن تەلڤیزیۆنێک یا کوردستانە باشوورەلو ئەمێ بێ کوردستان پاشۆ بشەو بڕۆ ناوا ڕۆژاوایە بشەو بڕۆ خۆتا بژە ناوا خەسووسیاتێ ڕۆژاوا تێ بێقەی چوویە هەمە ئەف تەلڤیزیۆن سەنترالاوێت ناوا ڕۆژاواداش بۆنا ڕۆژاوا چی بوو نەش بۆنا باشوور چی بووە مڵەتێ باشوور ژنێزا مرێ باساواناک پیرەکێ پێشمەرگا بێڕاتبن باساواناک پیرەکێ شەهیدا بڕچینە باساواناک زڵم مڵەتێ بەحس ناکێ دیکتاتۆریل باشوور هەیە بەحس ناکێ باسا ڤاقا تشتە ناکێ وەرە ڕۆژاوا گۆمە ئەو تشتێ باش ناگەڕناش باخۆدیا لە تشتێ باش ناگەن ئێ بێ زمان ئێمە کوردیە و لە سەرڤاندەکانە بە عەرەبی نویساندنە تەفێم کرد باشەوەکی زمانێتە کوردیە 6,000 جامیل کوردستاناتە چکن بە هەزارە شێخ و مەڵایە منافقی گۆ زمانی عەرەبی نمێش دەکەن بە زمانی عەرەبی دعا دەکەن ji bona Ereba rojiya û nimêja digirin ji bona pêxemberkî Ereb rojiya û nimêja digirin û ji waqa perêjar û feqîra dişînin Meke û Medîne hecac û mecaca û ewqa kitabê bi Qur'anî çima û nijwan naşandin yanê werin ji hêkê rojava biştelin ji becanê rojava biştel yan ê ji dibistana rojava biştelin ê bi dibistan zarok bi zimanê Kurdî diştexilin lê belê bi Erebî ser dibistanê daniyan lê got herê başûrê Kurdistanê got tibê Mihemed yanî hezar tilavê bi hevra rabe serxweş bir got navê hemû çike Ehmed û Mihemed û Casim e hemû çik navê Ereba û Mereba lêne تەلڤیزیۆنا ڕوودا و vêce ew kesê got jê re kar dikin tiştê got ez jê aciz birayê delal ew jî ji rojava ne yek wek rengîn şer û
وفيفيان عبد الفتاح عبد الرزاق فتاح بماتشيا ودل بخوين كي خديه صوزو قرارة ايغو ده مش صوزو قرارة خو برضه اي وتشوي عقلي بدارة فقير خرا كريب عقلي ليست فكري خرا كرش خورا روان اونزانن براو قلت كتينا شورش كي برا والله كيف وسيران دناوا شورش دننا باب ديابم شورش تبدا لسر كدي هاتي اباكر لسر خويني هاتي اباكر هر يكي گو بخوازي هر شورش وش خورا دل بكوي كچك كي دل بكوي خورتكي تعيش شورش نامينه وزول منزون سبيت يا وزول ستوبيتن فوين بالستوبيتن فاين اغبا بدو ein Code bis dann bitte mal für deine Land, meine Freund. وحمجي روجافانا حريكي قببه شورش بي والله مش خورا هرن كيف وسيرانا خل شورش يمكن شورش ناتش سري إبراهيم شورش هاتي عباكرن لسر خوينا جانگوريا هاتي عباكرن لسر خوينا كچو خورته كردوار هاتي عباكرن بازارا كچو خورته دلال ايگو خوينا خود بر به شورش ده دانا ايگو مالا خود بر به شورش ده خرا کرنا ايگو تعبو كدد بر به شورش ده ديتنا دل بخوين دارا جمرة شوية العشق وأبيني قراها شخوية بردن دل بخوين دارا براي مبابي ديامم ايه چبكش دل بخوين دارا دل بخوين دارا بيل صوز وقرار وصوندا حمج كاكر بيل صوز وقرارا كر وبيل حمت الشيكر ورويا خرش كر وتالي تشو باشوري كردستان باشوري كردستان جي براستي جي يعني سياسة باشوري كردستان كيف انقل كيش قوادية رتلو تنا قواد به تنا كارد بارتي ورخصتنه باشوري كردستان يوك بارتي فدكي تدي دكار بكي دوی ته قوادی سر خو قبول بکی هکر ته قوادی سر خو قبول نه کتری کاری بکی وان یعنی قورال کش قورال وان دوی ته عمیل به دست وان دا هاوك في نقول سكتشلو دوی لها مدى او جي دوی تقولوا تلها وان دا بيت سر كيف انت بتشتغلي تنفاقه بكي تضروا بكي خيانته بكي تحيلال ملط بكي ته انسان کی ملاق به ته انسان کی منافق به أبا باشوره كردستانه وده چن هوزان کو موزان که می ترکی فرق چونوا درا برای دلال و زمان خو به جلوا درا درش کنه حاله کرا بجمر استرام که سر برزانی بیجی لسر شورشا خو نا بیجن او که چو خورته گودای کو باوی وانو مالی وان ده پاره زنا بیجن ای هر لسر برزانی بیجن چه سرانا بیجن بنا کو قطکنان بدنوان لشکش خوده و خوزان که میلوا دراجی جنیسا برنلو یان جی گو نخوش کوین درمان بدسته و ناکوی و وجبر نخوشين الوي دريش فقيرتي دمرن تكسي وك رحمتي سعيد قاباري لسر برزاني نسران حتى قو مرجي قوز برزاني ما حتى قو مرجي قوز برزاني ما تاليا ما تالي كرن قولكي رزيل وزليل وملول برايدر أزينها برسوا وبدم أزهيبيتكم وبرسيخو بسكنين كومنتاري خوار بسكنين أزي بشتر برسوا وبدم يكي جو برسو كيها بزي برسوا وبدم برايدر دخاني كده حروا أقو صبا طياراتي بمشي حروا أقو إيرو طياراتي بمشي حروا أقو نزانم كنجي تي بفري وجواب الجم سروك هاتيا ونزانم مش كدري هاتيا تالي جواب اشتدى وراجينات فقير سعيد قاباري أوقع تعب وكدد بروان داديت خل برشاوي دنيا وعالم جيرش كر از انسان كجوار انساني قد بيجم سعيد قاباري سعيد قاباري براستي جي يعني هنرمند بو هنرمند يعني تكارش يولو ربيجي هنرمند هنرمند كيف سرخو جربو از نابنا سحقي ناخم لوقتاقو خوزان خبيني وي آستي وخب بفروشي یانش بنا سیاست کی پل ضمیر و اجانه خوب که نخوشم از کره روجاوا مزیدی فعاشورشا خوبکم از حلاقه مش برزانی هي سر برزانی بسترینم چه سری من برزانی تشی برزانی روش کردن انک دایا من درمان کش برشاندیا ناری کاری کم مرکریا برزانی گوره ولاته مجی و ولاته خوا ای تجی جامین بکه و تجی منافق بکه و تجی انسان قواد وعرصة بكش مرة لازمة براي دلال حتى جوز هرم بكم الريباسة برزاني وزراب ببن برزاني وسر برزاني بسترينم وياك شوان هوزانا جي
محمود عزیز گو مقطع کش فيديو ويديد گو بر فككهر باكر نزانم الباكر شلو بكي يا ما مستهجا دلال يا محمود عزيز ته انسان کی هنرمندی ام نکار الحقيقة بقول ام نکار بيجت انه هنرمندي هنرات اللي سرسري با سر چاوي با اللي ته انسان کی هنرمندی تجي خوك رحمتي سعيد قاباري نكا تجي بيت ضميره وجاني خونكا وخونابش نافاتشتا افتشت اشتا مصدرن وافتش نلايق ميركي هنرمندن گو ميركي هنرمند ورش بونا چند قروشا خو بفروشي خو بابجي نافا سياستك بالا هاگر تقوابت نافا سياستي وتكتي نافا سياستي سياسة نفاقة سياسة ضرون سياسة قالك تشتش خديرة نلازم نافا سياستي دنا دبيت تهنجي وك انسان كي هوزان تبيل ضمير وشعور واحساسي خو بكي وتبيل اوجاني خو بكي وترابي ضروا بكيش بونا ويري خستني يعني بارتي او بارتي قلت بيرا كارد كي براي دلار بجز هيك مش ماموسدا محمود عزيز نكبي رضا نفاقي ونفاقي نكي السر هوزاتيا خو بميني السر نابي خو بميني السر دنگي خو بميني تشترا جيرا جوي جيرا وج ماموسدا عبد القادر سليمان جيرا وج حما خوزان و هنرمند ما گوچونه باشور لهبیا قطقنانن پشتا خدان روجاوا خور سر روجاوا خو ناسترینن لسر شرف و کرامتا خو ناسترین سر قامشلوکا خو عمودا خو وعفرينا خو ناسترینن سر کوبانا خو ناسترینن سر شورشا مرخاصی و قهرمانی گل روجاوا هاتی آوا کرد ناسترین جمرا چونا ای بجي مسعود برزاني ومالا برزاني وبارتيا برزاني حتى اكو قاطق نان بدروان حتى اكو شغل كيوان ببشين خليل سريوان بي وخليل سري ناني جو برازيلتي بي ناني برازيلتيش مرنا لازمة هاگر ولو بسري مباتا از بشرف وناموس سر آخر رجابا خو بجيم بشرف وناموس سر آخر رجابا خو ببنم چترگو ازهرم ناني شحادية بخم وسببم شحاد جبونا جو بارك نان بدن من از کرامتا خو ضمیر و وجدان خو بفروشم و از ولاتی خوش بیر بکم از خشک و برای خوش بیر بکم او انسانی گو خوینا خود برمد رجین از وان انسانش بیر بکم وان مروباش بیر بکم وصرابم ملاقيا بكم وشعاريا بكم ايش هنكي درا مخابل وصد مخابل براي دلال الكوبانيجي دارا صالي هاتبو شوطاندن جو خبرو تكنيكيك اگر تكنيك دا تكنيك كهرباء دا الكتريك دا تشيبو جيران دا تكنيك دا تشيبو جبروا له شوطي باور بكن كوبان كبر سر كبر نما مالك كوباني نما جو خاني وانا خراكرن وتعذيري قلت يا مظن هات سر جاميري ملطي كوبانيا كوباني بري قلت مسلمان تيا خوبا قلي دايما لبي تالي يجي قلت جوان لخوبا قراهن وخو ناس كرن برادر الامبرياليست يان بريفات بساكن بشتر او خوب كان حتى خلاص من براي من لبلي هيجي او كسي منافق كسي بنابه مسلمانتية كوباني دهنا او كردي خايني خوفروش هجر شرف وكرامة وناموس السريوان ده هو بشتيقو داعش بنابه الله وبيغمبري الله ولو سري كوباني كده جو غيرت تسري ميركي كوباني دهبي شرف وناموس تسري هر انسان كي كوباني دهبي تجارة نابجي از مسلمانم وناچه دارا صرصالي دارا ججنا براي مي مسيحي ناشوطيني هجر غيرت وناموس تسري دهبي لي مخابل بناموس ما وبغيرت ما جغيرت كشي ما وبناموس ما قل كيجي بيتر براي دلار او انساني كوباني انساني عفريني جو بيجي از مسلمانم معناه الصبح تشجي بيوري باور بكن اللي داري تشافي وي جنا وي جوي بصين النغماوي كسيا ده تشافي منو ناري نعم ده
جبرگو تشتێگۆ بسەری عفرینە بسەرێ کۆبانێ دەهات بە دەستی ئیسلامێ و دەستی مسلمانە هات سەرێوان وەلەو ئەوژی مسلمان بوون عفرینیژی مسلمان بوون کۆبانیژی مسلمان بوون برای دەلال و لێ دەرێ بما چ بسەرێوان کردن قەتلیاما سەر کۆبانێ گۆکەتین سەر دلێ کۆبانێ برایە مشەفکێ کەتن سەری ئەوژی دەستێ هەنکی کۆبانیژی بوو هەنکی کۆبانیژی تلهاوان ناردە هەبوون گۆ بسەدان زارۆکێ کۆبانی هاتن کوشتن خیلالە شەفکێدە برای دەلات هەگەر مێرکێ کۆبانی غیرەت و ناموست سێریدا هەبێ ناچێدارە سەد ساڵێ ناشەوتینێ دارە مەسیحی نورانی ناشەوتینێ ji bo nago xwe misilman dibîne ez dibêjim nelet û sed nelet li wî kurdî bê ew kurdê got hêjî bêjê bê ew insankî dîfaa wî dînî kê ew dînê got xêreta wî û şerefa wî namusa wî tê pê lêkirin birayê delal ev jî mijarek made bêca pirsê wiha bin birayê delal em karin biştexlin û em karin bersiva we bidin kanî gelek birê hêja bezên kis û ova unzerem Şêx Meksîm Şêx Meksîm mis aynı Lübna aynı Bitxuga Şêx Meksîm insankî diktator e got Şêx Meksîm ji destî ve bihate Şêx Meksîm ê wilol êzîdiya bikira got êzîdî ne li ser kêfa xwe û bavê xwe herin destê Şêx Meksîm û lingê Şêx Meksîm maç kirin birayê min ji ber wilo ez bînim Şêx Meksîm insanekî munafıqa birayê min û li dû ti şêxa jî neçin gelek şêxê qencî camêr hurmeta min ji wan re heye şêxê xîretkêş hurmeta min gelekî ji wan re heye ew xwe jî şêxîtiya xwe az bûne birayê delal nehewce yani hûn li tûv di şêxa herin li dûv xwe herin Tu zilam gotibûyî zilam û tu bûyî bavê zara ma tu zanî rêya qenc û xerabil xwe derê birayê min birayê emperyalîst yani wexta got tu mezin bûyî tu bûyî bavê zara tu zewicî û tu bûyî xwedîmal nehewce tu kes werî şîreta te bikî kêrî xwe were tu zanî rêya qenc û xerab kujane û nehewce yek werî ji min re bêje bi rêya xwedî û tawsî melek ev birayê min ez êzîdîm û ez zanim rêya min çi ye man dafdin austreten der PKK und der HDP, die sich anderen feindlichen Gruppen anschließen, nicht mehr vertrauen. Ich weiß nicht, was du genau meinst, Faisi. Wir beten in Jami für unsere gefallenen kurdischen Brüder, zum Beispiel die PKK. Ja, privat, was soll das von Scheiße? Kannst du mir sagen, was soll das? Das ist einfach Heuchlerei, was du sagst. Na, du betest, für wen betest du? Warum betest du auf Arabisch? Genau dein Gebete, was du betest, Daesh betet auch genau dieselbe Gebete für ihre Gefallenen. Dann bist du nicht anders. Gibt es keinen Unterschied zwischen dir und Daesh. خورتي موكش كيمد بنوي على لا إله إلا الله دمرن تجمر هاتي تبي والله مش خوار الجامعة نميش كنش بنا شهيدي خوا نابراو شهيدي ما نحوجي نميش ودعاتنا هرج مكا خورا نميش بكا هرج شهيدي داعش را نميش بكا يعني ج مرتزقاي داعش را نميش بكا بعربي وجوارة بخوي دعا بكا بزماني وان نزماني ما وابدع وابن مجمرنا لازما ديمقراطي لكردستان فغاية الريجيون روجاباي كردستان روداو كنالا حمو كردان براي ولات باريس روداو نكنالا حمو كردان هجر روداو كنالا حمو كردابي روداوي حقيقة الهردة فري بجباب ديامنو قالوا چما آلا یا پگل دنیای تبدا کاری بلا ببه بس الباشور کردستان بلا نابه كمان ببورن تلفونش مرات چما آلا یا پگی الباشور کردستان نه آزاده برای دلال هگر رودا و راست سر حقیقه برویت شابش بر رودا و بیجه بدلات دستی خو بده ترکا بیجه باشور کردستان به دستی خو بده روشاوا جبدلا قلت بارزقه تركاد نابا خدا قواعد وانا بابكي بر قواعد فقي فككيد نابا تدمن براي دلال قربانا شابتا كاو كدر رودا راسا رودا تلفزيونك منافقة تزاق nicht man das sie koden sind wenn man so
Viele Kurden aus der Türkei sagen nicht direkt, dass die Kurden sind. Erst wenn man es selber sagt, dann sagen sie es plötzlich auch. برای دلال آبی گل کرده می با کرد بیجن نابیجنم کردجی حتی گو تنه بیجوان از کردم او بخوب کردی جیانی خو نادر خواه کرد کرده و کردی تیه برای ما پیشی گو مسلمان بون چه کردی تی بوارم اردوغان هاتو وخلاص خليفة إسلامي أما قو مسلمان بن بس جوارا نغمان كردستانا Ich bete nicht in Mekka, ich bete in Kurdistan für alle Kurden. Nein, bete nicht für uns. Bete nicht für alle Kurden. Nicht nur. Brauchen wir deine Gebete nicht. Bleib privat. Bete für deine muslimischen Brüder. Wir sind Kurden, wir haben unsere eigenen Gebete und wenn wir beten, wir richten unser Gesicht zur Sonne und nicht hier auf dem Boden, mein Freund. Das ist nicht unsere Kultur und nicht unsere Gebete. Und das hat mit unserem Ritual gar nichts zu tun. Kiki Kahraman, kannst du was über Leila Guven sagen, was der Grund für برايم ليلى جوفن انساني جو بيجي از كردم خلاص دولتها تركا جاميرش ولاطي خوركن يعني جازنش تركا نابن هربجي عافر مجوارة يعني بهور نكا بشرف بناموس انها ترك بنابي مسلمانتية وبنابي الله بعدكن يعني ميركي ترك بوستكش آخا تركي نادي بإسلامي وبيغمبري إسلامي برايت حنكي خب مسلمانك لسر بشتا مسلمانة امبراطور آبا كرن امبراطورة صومالية حتى بأفريقيا تشوفون إيه ليلا قوبن دعوة ما في مروفا كي ما في مروفا ما في كردا جي نافده يا إيه وقتا قو ما في كردا كد نافه براي من قبول ناكن ما في هر تشي قبول كل إيه كردا قبول ناكن كرد الجوان صفر تحت الصفر يعني نالحساب إنسان أنا هرا باجار كي تركيا وبيجا بيس كردم إيه حشا قوندري بكن دافي كردي لبلي جو أردوغان تي أحمد وديار بكري كردي مع الله أكبر وأردوغان الداري تشافي وان تلها خوكي تشافي وان ودبيت تاك بيرقي وتاك زمان وتاك دولات ونزالم تركيا وقتا جو ملط بغيرت وغيرت تسري وان أنا ما براد له براي من دولتات ترك ناطرسي شما بطرسي بطل ناطرسي كاش كردا بطرسايا اي قال لك تشتي بكرنا هو ده بيدفن اردوغان وتشوز براي من نزع لوسي نبخير تدي سلفيدري ازيدين قلت بجن امنا كردن وكرد كردن وكرد داعش شابه مرة وكهبن براي كردكي بدين او ازيديا قلت بجي امنا كردن قالك جوان ازيديا باور بكا القاس قالك جواناس كمشي بازيداتيا خوجرنا راسا باور بكش خودي وطاوسي ملك يعني ازيداتيا وقتا قو برشي ببن فروشن بتشغاراكش منافقية سرنا بازيداتيا كن هانجي جامل ايقوت بيشن امنا كردن لبل سوجيوان كردايا مسلمان جبرقو كردي مسلمان بناوي اسلام اخو قالك كل كرنا دليوان برايما جنيوان جماليوان دري خستن وقت داعش شلو ذكر قال لك كردي مسلمان جيولو الايزيد ياكريا يعني هاجر بيجنا من كردنجي ازوق قهرمان يزيد يزبز كردمجي حقون المنقرن برايم ش حقي وياد دواجي جوز بيجي مزنا كردمجيش حقي من ديسا شما جبرقوز بابي كردا ما حقا تبيجي مز ايزيدي ما يعني تبيجي خوتي ايزيدي برايم يعني alle Maschinen sind gegen Kurden und Kurdischen. Die machen Propaganda und helfen mit dem Geld den türkischen Militär. Natürlich Brei Marcos, Guer.
خبرته يعني جامعة مسلمانة حمشكل دجي حمشري كرداتية دبيجن زاروكي جنانا دبيجن كرد كافرن دبيجن كرد نزان مش كدري هاتنا يعني كرد قراشينا براي ويسوم فيزوم تمام اشتغلين بجنها برصة ايجو برصة كويها بكاري برصة خوبكي ام اشتغليت تشتيقو مسلمانتي بسري كردا كري تشتيقو ولاتي مسلمانة بسري كردا كري جو هاب قاسي زرتا بيش غاري جو غيرت تسري كرد كتابي نا بجز مسلمان نا بحثا مسلمانتي جيناك عيب جرا إيه منها أسبيش ما بو قهرمان يزيد يولو بيجي يا بو برايم باور بكا جو يزيدات يولو المبكرة من يدر شي بردايا براي امبرياليست براستي جو الصلاة كاف صلاة جو نوهاتي ببينن جو من صلاة بيستا بوشمان نبن قلتي باشا بجا كاتم بين مهيفي كان صالك باش وخوش وقشت سر مرة درباس بي ام ديسا فقرن زستما بري نزستما بري حمشكي اجبر جو او دعوتي جو هزار انسان هاتني وتبشواوي دعوتي دل ولدنا بقدي اي بو چاخي خوارني وقت بزي جو عين تبرد سر ايميوي تدي جارنا الجمع هبون بز اي بيلكا مش يبون بيجا دلاف هبون دلاغي جو جو جنم وأوا كرنش بصرة وقتا جو إبارة بهاتنا إيه بردانا يان عاف بكرنا هنكاشوان وبيجا وقتا باز نزاني بو بما كنجي إيه دفي دريه حوشي بكن يان جهي خوارني تاهرن باز بدن هرش خورا إيمي خوبخون عين ولو الدعوتي مجي ولو إيه ساعات شش حفتي إيه فاري إيه حنجيرا قصينا برشيبونا برشيبونا جنيزا كتنا تيبا طارون الشاب مريشك خرابو يا بيسك وهنك افتر شيء جو يصوتن خياري كسدان دي بين دين السري والدبي سياتغني بوجه بكرفة بخا من دعوتون براك والله وطي كاغز الوادر عابتي قوتي كالوادر عابتي وحمو قم وحمو قم وحمو قم خديكم موضوع وطولو نما تشيبن ومع الشيء مجي جو يكا بمر 1000 كيلومتر يدور بيكار مع الشيء شمهات يا مع الشيء قال كي ما أجزار مع الشيء قال كي بر أو جرابن بر تشوكتر ببي بيكا كزن مسلمان بيكا كزن كاين مسلم بيكا كزن كودن und haben für Jesiden gekämpft. Nein, wir Jesiden, wir kämpfen seit tausende Jahre für Kurdistan. Für unser Land, was jetzt Kurdistan heißt, meine Freunde. Wir haben Millionen, Millionen Opfer gebracht und gegeben für dieses Land, meine Freunde. Und brauchst du mir keine Schwachsinn erzählen. Und PKK kämpfen die nicht unter Flagge von La ilaha illallah. Die kämpfen unter Flagge von Kurdistan, meine Freunde. Kann sein, dass meine deutsche Sprache es nicht so gut ist, aber ich glaube, ich kann ein bisschen deutsche Sprache reden, ne? بخبر بكنش با خودي وطاوسي ملكا أسخوازم قالك جارة لايفني خوب ألماني تشيكم جوز في أو يفكناكم بكاميري ياو نهاز مطعمي ذا الشغل جارنا مشتري على زوج بالبل وبارش اشتغل ملو خودي مطعمه ما براو دلان لقمتا لي جوز في أو يفكم بس نما زانم زانم شو ألمانيا من بنقوي هاف كافي براي دلال باكاكا نما سلمان باكاكا ولات باريس وباكاكا نهاتن بهوارا إزيديابا هاتن بهوارا ملطي خوبا باكاكا ريخستنك ولات باريزا نمسلمان باريزا هقل دوريا شريعتي بمشينا ودبن آلا إسلامي بمشينا تشتيق وجبري إزيديا ما يجي واني أو بكشنا
اشبرقو كرد برورن عج ولاتي خوكن نجبونا ولاتي خو شردكن نجبونا أحمد ومحمد وجاسم شردكن ندبن آلا لا إله إلا الله هذا ندبن بيرق لا إله إلا الله هذا شردكن براي دلال جاري خو بعاقلنك هزار سالاغو ام ازیدی خوینر سروی آخیدن جبونا چاند و هنر و کلتراوی آخی لی وقت چون مسلمان مون وقت بابو کاله تا چون مسلمان مون سری خدان عرض و پشتا خدان خودی بری خوش روشه گهرتن دفش خدای خبردان چو سر الله عربا دفش عادت و کلتور و تقالید خبردان چو سر کلتور و عادت و تقالید عربا ما احترامش عربی جامر عربي شريف أزنل جعربة حمشك عازم جعربة شوفيني عازم زاني يعني تمو دائما بعرب وعرب وعرب قنش دناب عرب عجيد هنا حيدا جامر دناب عرب عجيد هنا لكيم فيجم تشابكن افشتغالية بالا نبابي ديامة قهرمان چما تنكاري كرد دين بكي ايزي برايم چما كرد حمكارن ايگو بخوازي بي ايزيدي ايزيدي ما ايزيداتي نملكي منو بابي منو نملكي بابي الشيخة ونملكي ميري ايزيدي ضروري براي دلال مشخورة كربو يعني مشخورة كربو هنجتك افتش حمد ضروري ما قي مهرات عوصي ملك الدستي مدى قوان بيج انت ايزيدي اوتنا ايزيدي اب ايزيدي وابنا ايزيدي اشتغاليك والله يا تبخوازي ايزيدي به سرسرا وسر شابا خو قبول بك ايزيدي وت ايزيدي بابت يعمل نحو جا نحو جا قو اضراب متبك ايزيدي يعني یان باب شیخ تبکی ازیدی حتی ترى لالشي آف كي بوشي تداكي وخلاص تحلال بوي اف حلال وحرام اف تشتهال والجمع انه والله فلان كسيها حلال فلان كسيها حرامه هر انسان حلال براي دلال هر انسان كوري بابي خويا هر انسانك انسان كي جامر انسان كي باقش انسان بفعله خو حلال وحرام دبي نب انسانيته خو هاوانا برادری منی کرده میل فیدری هنا باور بکش برای خو بهتر عیش بکن کیفا مجوارته و بخوده برزانی نجی و مسلمان نجی جامرة لبلی قل کی کیفا انج مرته قل کی حرمتا مگرن قل کی قدری مگرن اجی قدری وان گرم کیفا مجی جوارته اجبر قوم کرده هاون ام برادری هاون ام زمان کی دشتغلن و تین جمجی مش خورا حنکا جیکن و مش خورا اشتغلن جی و ام صبرا خوجیتینن ام شبیر که خوشی در باس کر چاردم يعني راسا وقتها بيشتغلن جانا اشتغالين ولو راديكالش دبي ما باكنش دبي ما دركبن نهائي من براستيجي جو دنيا جي خراب بي از از نبويك يا راما جوز راجم سلاح والهمبري كردكي بدم الشغل عندن او كردي جو نمنارينا مربي نا تكردي تعجولاتي خوكي بس برايم نحو جات ابوتشي بي ونحو جات ايزي دي بي ونحو جات وكم بي وقخبا وقنجبش ولاتي خورا وش آخا خورا قنجبا وش ملتي خورا راسبا سرسرا وسرشاوا دنيا دز از قبول ناكم جوز راجم سلاح الهمبري كردكي بدم شغلادن وكردك بدستي موري كشتن اجبر قونا منارينا مريانا از الدجي بيت الشيما از قلكي جي بيت الشعازم نهاس كارم بحضاري برزاني رونم بخم رابم رونم ام تشتغالي هذا وش قوتنا هذا ام دفتا بيجن هاف ام الهمبري هاف در كفن ام الدجي هاف در كفن ام جانا قوتنا بيجنب ليه اشتغالينا يعني ندش منها يا برايم رحنا من هفدكن جانا ام تيجي كات هفدراكن بمعنى اف نورمال يعني ذات الموبيل دقي متيو برانو كاتشكي بالبيسن زمن دقي متيو انا بيجا جادا وقتها بشتغلن ولو قوتني راديكاليش دبي ما دركبن خودي نهانا مش عربا جي ولو يعني عربي جامير جي هنا وتركي جامير جي هنا
لێ جامێر بێ مەڕە سەرسەرێ من و سەر چاوێ من لێوەڵەیەکی دیاخۆگای بێ شمەعات بێ نانێ مە نەخوێ ئاوا مە بە نەخوێ و شە بڕۆ شەڕێ مە بکەی و دژمناتیە مەرە بکەی و دناوا خۆدا گەلکیش مەعاز بێ برایە من دەنگێتە قەهرەمان چەند پڕسەنجی ئێزیدیا دەبێژن ئەم نەکردن یاو دەکا برایە من قوربانە چاوێتە کوردی تە 5 ملیۆنی بەلا خۆش ئێزیدیا واکە ئێزیدی بەلیۆر کرد ملیۆنێک ئێزیدیە برایە من تە 5 ملیۆنی کا کوردستانە خۆ ئازاد بکە هەمچکێ بێژن تام کورد لێوەختاگۆ سێرە بێ کوردێ تەی مسلمان بتەڕە خاینن داهاتی تو چ دعوەی ڕەبێ ئێزیدیا کێ برایە من yani ئێزیدی ببن ئاگرژی تەو کوردستانê naşewtêdin Kurden werden nie gegeneinander kämpfen. Wir haben alle ein Ziel und das ist Kurdistan. وڵات پارێزەرێ برایە بە ماچما مێشەڕێ هەڵدەبکن ئەو کوردێ گۆ بدێ پێشا دژمن و شەڕێ کورداتیە بکە و شەڕێ شەروانەی کوردا بکێ ئەزوی کوردی نەحلەتی لوی کوردیتینە Ich glaube sehr wenig. Guten Abend, hallo Serçave min Ajo. Die sind in Deutschland demonstrieren gegangen. Es war so wenige. Weiß ich nicht, was du meinst. Marhaba Brian, Mr. Chaveman. Also, Kurobrat, Musulman, Betena Musulman, Besserim, Abtanaisch. Bruder, stell solche Fragen nicht. Das spaltet uns. Weiß ich nicht, welche Fragen meinst du? Brake Kahraman. Libon, Renetta. Che. Ligordan Renata. جهنم هەیە برای من جهنەمە هەبێ قوچا جهنەمێ و نەبێژی جهنماوێکم ما جهنەمە چییە سکەنگی جهنەمە و جنەت ئەف دنیاە باوێ دیامە ئەف دنیا گۆتە دێدا گۆتە برچی بێ و زارۆکێتە برچی بن و ماڵباتەتە برچی بن و خانیکێتە خانیکی وەکێ سێویا بێ خانیکی ڕەزلی بێ تت حالێ ڕەزیلا دەبێ تت جهنەمێ دەی ئەو گۆت جێتە خۆش بێ مالاتە خۆش بێ وڵاتێتە هەبێ برای من چ نەتێدەی بەجە نەهاژی ئەم ئەڵمانیانە جنەتا خەلکێ دەنە برای من نە جنەتا خۆ دەنە یعنی نە جنەتا مەیە ئەو کارن کوژان ڕۆژێ چەپلێ مە بگرن مە باوێژن تەفێم کرد Milan, nein, Jorge, ich kann deutsche Sprache gut beherrschen, aber nicht so perfekt wie einer, der hier in Deutschland geboren ist. Ne? Die Grammatik sind für mich ein bisschen schwer, aber den Rest kriege ich ja alles sehr gut hin. So dumm bin ich auch nicht, ne? Und ich hasse diese die fragen, ob die sind. Die sagen, dass keine Kurden sind. Oh, still solche. Ach, okay, jetzt weiß ich. Gibt ihnen keine Aufmerksamkeit. Na, برای من أنا باش حقيوانا بفرصنا بيزيدي كما بمنا كردن برای ما يزيدي نكرد مليون يزيدي قيد مليون يزيدي من برسي مليون يزيدي نكرد برای نكرد خلاص وان جنابا كردات يدري 5 مليون كرد هنا وقتا قلت 5 مليون كرد تحوجي 3 مليون يزيدي بي وإلا هاو يزيدي بيجن نا أم كردن ما کوردستانەتە سەرویتشی نای ئاوا کرد نابرای کوردستانەتە نەخەرابوویە وەختاگۆ ئێزیدی بێمنە کوردن کوردستان خەرابوویە وەختاگۆ کورد بدەستێ دژمن دەگرن و شەڕێ کورداتیەکردن و شەڕێ کورداکەن کورد بن ئالا لا ئیلاهە ئیلا الله دە شەڕێ کوردێ وڵات پارێز دەکرد سەرێ پێشمەرگێمە و سەرێ شەڕوانێ مەژێ دەکرد یەکی ئێزیدی ڕۆژکێرا نەشێ سیلەحکێ لە هەمبەری کوردان نەسەکنیا سەرێ کورداژێ نەکردیا خیانەتی کوردستانê nekirine birayê min şêx û pîrê êzîdiya nedane pêşê Erdogan û şerê kurdatiyê nekirine şerê Efrînê û Kobanê nekirin
إلا كردن أو شيخ ملاي كردا دان بيشا أردوغان وأغو أغوت الخورتي كردا هارن عفرية شري كافر أبك ورا سر إيماني تحيفي دمج بي نفسك وبرضه مسعود يالتين براي برو إيمان اشترى بي اگر إيمان بحوفش مرنا لازمان شكر جنابي خدي وطاوسي ملك را إيمان هم طاوسي ملك قوينة براو وطاوسي ملك جي چدا منا هنرا منا كلترا منا ججني من حمچك بولاطي بفقري دايا إيمان هم بولاطي ما قوينة براي امبريالس 5 مليون كرد جنابا 5 مليون كرد ايغو تام كرداتي ولات فارزية دمشين بلكي 10 مليون 10 مليون يعني 40 مليون كرد ايغو قروچيا ايغو جحشكا ايغو خاينة ايغو ميتا آجانا سوفيكا داعشية وايغوش مصلحتا خورا وجناني زكي خورا البرجوندية خوي شخصي دقاري بابي ديال خيانتيش جوي كردية او كردية مسلمان مش براي مي مسيحية ويانجي ج جي ازيديا بابي ديالنا خيانتي تم دايم جوي كردي دركتيا وكردي مسلمان عربياتا ألمانياتا تشيترا تجاميري براكي متنزاني بالماني جي تاتي تبع عربياتا ألمانياتا تشيترا عربيا مش قوينا از 10 مليون كرد ولا طالع بلكي 10 مليون هبنجي 10 مليون هبنجي براي ام ب 10 مليون ولا باريس بلكي 10 مليون هبنجي طاوسي ملك تشيا براي بطاوسي ملك إيمانا مايا ام ازيدي بهوريا خب طاوسي ملك تيدن بهوري ندينا ونا كتابك جو كتاب جي هالو او برسك بو او برسك بو بيجي هكتب خوازبان تشتا برسي هر سر صفحة براي شانو براي شانوي برسباتا خوشك بدي براي من أثناء عالم كي دينم وأز أوي ديناجي فهمناكم أزو دينو مينو ديندار نلها من براكم كيكي قهرمان نكتك نكتاك بيجا لاسوس بسين لاخن براي من بيشي نكتا قوت لك هاي نكتة Meine Eltern sind über 20 Jahre hier in Deutschland und sie können nur halb so gut Deutsch wie du. Ja, deine Eltern, Breime, deine Eltern Chansarina Qurbana Chavita, mein Respekt. Du hast dich richtig gut integriert. Ja, ich muss mich integrieren. Ich lebe in einem Land, da werde ich richtig respektiert und akzeptiert. Warum soll ich mich nicht integrieren, meine Freund? Das ist doch normal. Wer mich respektiert, wird auch Respekt von mir bekommen. Almanya Lucy قوينك Lucy بجنا Lucy ناي يا خديت تشيكي محو ومحو كاي دقائق برانو بمعنى ما لا باب اختيارية ما اختياري أو مش كذا ما لا باب اختيارية باختياري اختياري تشفي ساعة أصلا خازم قال كي عمر بمزاني شبه اختياري عاظم كيف مش عمري دريش رناي
عمري درێژ نەباشە. ئێوار باش زیلانێ من وەی سەرچاوێم کاکە زەباب نۆتل کودێ مایی تکەتی کودەرێ تەگۆزێ بێم سۆز و قەرارێ تەکانین کودەرێ دەمان کەزەب الهێبیا تەمام مەسکال و پیر بووم. HPG fangen türkische Militär und gibt den JPG fängt das Essen und gibt Wasser. Wie soll man jetzt diesen Kampf gewinnen? براكي ويسيوجي خبرات يا حبكي راسنا اللي تشكراني بلكي داري تلفزيون أولونا رحيم قربانا شابتا رحمة خدي العزيز تبويان بي يكي برادر كي ماي روسيا سورتي بلا كريبا ورحمة شيخادي ليبي ما قي شيخادي خدي رحمة شيخادي ليبي أم زعنم بيسي Die müssen das machen, sonst werden die Amis und andere Nationen uns nicht unterstützen. Ja, Brahma Amis, keiner wird dich unterstützen, wenn du keine Macht hast. Egal wie gut und nett und menschlich du bist. Keiner wird dich unterstützen. Du musst Macht haben. Yan Zerzane, Yan Zorzane, Yan David Tvinga Morzane, Brahma. وجه خیانتیا ما همش کرده خاین نه ولات پاریس گو کرده ولات پاریس نش کرده خاین بوا کرده ولات پاریس نهارزو و کردستان آبا بکرنا und Europa muss man Respekt kaufen. Mit Steuern, nein, das stimmt ja gar nichts. Jeder muss seine Steuern bezahlen. Sogar Europäer bezahlen ihre Steuern. Es gibt keinen Unterschied zwischen ein Deutscher und ein Ausländer hier. Jeder bezahlt seine Steuern. Aber in Islam gibt es Al-Jizya. Al-Jizya bezahlen nur die, die nicht Moslem sind. Und nicht Ahl al-Kitab sind, die keine Buch haben, so wie wir Jesiden. Wir haben nur zwei Wahl. Entweder werden wir Moslems, den Islam akzeptieren, oder werden wir getötet. Aber Christen und Juden, die sind Ahl al-Kitab, die haben drei Wege. Entweder bezahlen die Jizya, die Steuern, oder werden die den Islam akzeptieren, annehmen, oder werden die getötet. ساعات خوش حوالی هجا دبيت بنقا مور قالك جرينجا قريب خدي دبيت بنقا مور قالكي جرينجا حوالي فرج هاجر دبيت بنقا مور دوي شغلانة عيشة ما يقالكي زور بي بجا برايدر على ام تشاوبكن محو تشتغل محو اني سليمة تكسين اني سليمة انزانا ما فيهن قبل بي محوي بيا اب حلاو بي بيا اب تبي محوي بيا حتى قو كردا ولو با قومي محو ده بش محو بردي وكردا بش برنادن ما بتشلو بكن كابرتني وانا بن ازي هرم ريجل دس شون ماما ميكل ريجل دس شون يا ودبر ميكل شي هريلو ميكل ربي ما بي كورونا يدري خست جاميرها بولاتي خورا راسم حجملاتي خوكن عجولاتي خوكن نوك ما بعقل مسر آقا خودت زنداني دنا ألمانيا بوست شاقة ألمانيا نادي بخدي Wir befinden uns in einer Zelt der Aufklärung. Kurden müssen endlich ihre Geschichte aufarbeiten. Genauso ist es إلى متشابهة مشكل والله خالو حاسس إنه صفحتك على يوتيوب أحسن. نعم سر يوتيوب قال كي ترى برايم السر فيسبوك زاروك وماروكو عجيان ومجياني ورن خبرها بك انت قلت ناشتر بيجن دبي تبزوري لوطين تبزوري تخل بحرمتي راستك زاني ولو بشرط بوشمان جبالي شو در باسمو
وجد يوتيوب ده براي من براكي ويسي قربانا شافتا خبر أنا دنانا خبرها أزهيبيكم اشتدي نارا ندن ونجم حورة بدن واشتدي ناجيرا تشينا بخبر بين دان جبرقو أمنا هذا خبر أبكنا أمي نقاشي يكي عجم خوبكي بجمارة بن بيسي جمار بيجي أمي برسواي بدن براي من أمي بحقاني برسواي بدن مش كتابة وي برسواي بدن نحو جي أمرا بن خبر بدن هاگرش كتابة خو باور دكي إيه باور بكي وهاگرش كتابة خو باور دكي معناه منافقة معناه ضروا الخوشيكي وضروا الدين خوشيكي. Aber die meisten Jesiden akzeptieren die kurdischen Moslems nicht, obwohl wir für sie gekämpft haben. Ja, aber ich akzeptiere auch keinen kurdischen Moslem. Bist du bescheuert oder was? Kannst du mir sagen, was für ein Problem du hast? Abib Nabi, privat, privat. Kurdische Moslems sind Verräter. Einfach Verräter. Die haben alles verraten. Wie soll eine Kurde Moslem sein? Wie? Akzeptierst du mal mit deiner Schwägerin heiraten, wenn dein Bruder stirbt? Akzeptierst du mal, wenn deine Tochter 9 Jahre alt ist, gibst du an einen anderen Mann, der schon 40, 50 Jahre alt ist? Sollen die zusammen heiraten? Das ist einfach Krankheit. Wie bitte? شوفوا لايف ده ما يا ورم أزورم دقاقي أنا أنت نابيني أنا Na, bleiben Chosi Kurda Musulmanti Film, es gibt keine kurdischen Moslem. Nein, es gibt keinen kurdischen Moslem. Es gibt nur Kurden. Kurden, mehr nicht. Gibt es keinen kurdischen Moslem. Da musst ihr verstehen. Wie viel Mal sollen wir euch sagen und erzählen? Und irgendwann kommt irgendeine Bescheuerte und sagt, ich bin Kurde, auch Moslem. Aber ich liebe meine jesidische Brüder. Danke. Aber deine Glauben akzeptiert das nicht. Du darfst Jesiden nicht lieben und mögen und die alles Bruder bezeichnen, meine Freunde. Das ist haram in deine Glauben. Jede Glauben, jede Flagge, wo muss man denn respektieren auch. Ja, so ist es. Brauche ich sie. Haulu Lucy Mchave Tochari. Lucy Hejai, habe nach Lucy Tkati Seremen. Lucy hat eine schöne Antwort gegeben an Privat. Du hättest die Suppe der Weisheit nicht mit der Gabel essen sollen. Ja, Lucy will mich, ich will auch Lucy, kein Problem. Bleib mal ruhig, Imperialist. Wir machen nur Spaß. Vielleicht, sie wird mir nicht gefallen oder ich sie nicht, wer weiß. In meinen Augen unterscheiden sich der Jesidentum nicht von dem Islam, da nur die beiden Religionen in der Müll gehören und den haben weder Frauen noch die Gläubige feiert. Nein, stimmt nicht. Motlu, das stimmt ja gar nichts. Du hast gar keine Ahnung über jesidisches Tum und du kannst das nicht sagen. Nur weil du den islamischen Glauben oder islamischen Religion ein bisschen kennst, denkst du, jeder Glauben ist ja so. Deine ganze Vorfahren waren die Jesiden. Deine ganze Kultur, alles, was du jetzt, weiß ich nicht, die Sprache, was du damit sprichst auf Kurdisch, das ist doch jesidische Sprache.
Das kurdische Volk besitzt eine Geschichte über 1200 Jahre alt, 12.000 Jahre alt, Entschuldigung. Wir müssen uns nicht nur von unseren besten Seiten zeigen, sondern uns darauf konzentrieren, unsere wahre Identität endlich zu akzeptieren. Genauso ist es, Silan. Qurbana Chavetama. Aber wenn ich zum Beispiel als Kurde sage, dass Jesiden unsere Brüder sind und das falsch war, was die IS zum Beispiel gemacht haben, warum kannst du mich nicht akzeptieren? Ja, privat. Du kannst nicht sagen, das, was der IS getan haben, das ist falsch. Die haben alles getan, was im Koran steht. Sag's mir, was hat IS getan und es steht nicht im Koran oder in Ahadith und Sunnah Nabawiyah? Sag's mir nur eins. Was Mohammed in seiner Zeit getan hat, das ist doch, was IS jetzt getan hat, ist nix dagegen. Kann man überhaupt nicht vergleichen. Was Mohammed mit Bani Khaybar und Bani Qanqa und Bani Qurayda getan hat, das ist ja total, man kann darüber gar nichts, weiß ich nicht, wie soll ich mal das erklären? شبا وحمية خوش سلاف براك فرج وغربي سلاف Türk Islam beinhaltet in ihren Quellen und hat sehr viel unmoralische Sachen. Seinem Hardam بجين والله طارق زماني ما باخو Prähistorische Archäologe gibt Antworten auf offene Fragen, die wissenschaftlich akzeptieren werden, und nur so können wir eine Akzeptanz in der heutigen Gesellschaft hervorrufen. Da hast du recht, Silane mit. Aber geh erzähl mal diese bäuerliche Kurden. وكيكي كرد حاتبو نابع مديادي حياتا خودش قندي خودرنا كتبو حاتبو نابع مديادي هالو دورا خفت لي اقو عود دي اشقا مظن بويا ايمانا خراب قلت بشوا باريسي ونيويورك ولندن وانتش شبكات دين بوما براي من براي من القرآن دانية امرأة وهبت نفسها للنبي لكي يستنكحها. يعني بيرك خودیاری کرش بونا پیغمبر و گوتکاری همه تشتی بمه بکی. اف چه پیغمبره؟ اف چه پیغمبره گو پیده که کوری جمعه بواز حاتم دیاری گشنگش بونا تا تکاری همه تشتی بمه بکی. Mann, ich kann keine Religion annehmen. Das ist dein Problem, Bruder. Wenn du keine Religion, okay, ich akzeptiere deine Meinung. Aber wenn du den Jesidentum mit der islamischen Religion vergleichst, das kann ich nicht akzeptieren, weil du hast gar keine Ahnung von jesidischem Tum. Die ganze Kastensysteme und dies und jenes, was du meinst, das kam vor 900 Jahren, das gehört überhaupt nicht, gar nichts zu Jesidentum. Deswegen, wir sind alle dagegen. Es gibt viele Jesiden mittlerweile. Alles, was mit Jesidentum nichts zu tun hat, muss raus. Raus. Sollen die sich verpissen. Und irgendwann mit der Zeit werden die bisschen auch sich verpissen. Wir werden uns gar nichts mehr gefallen lassen. Dass jemand unsere Kultur, unsere Glauben, unsere Identität beschmutzt wegen ihrer eigenen Interessen. Das lassen wir uns nicht gefallen, mein Bester. Nein.
وكمثلا إلو يكين بيسان دبول سروي رحمتي ما يزيدي روسيا رحمة شيخاد التبي الشيخاد المرية شلو رحمة مرية المريبة كودن zum sein bedeutet mit dem Code zu sein bedeutet mit der Natur verbunden sein. Die wahre jesidische Philosophie beruht auf den Naturelemente. Genauso ist es. Tausendmal das Wort. Ja, okay, ich will das Wort nicht sagen, Wallah Pars. Da hast du recht. Ja, okay. Differenzieren zwischen einer Religion, die nach einer Prophetin gibt, und einem Glauben, der eine Lebensphilosophie ist. هربجي زيلانة من religion براي مدري un فرقية ما بين الدين وبهورية فين بكن بهورية ما بخزاي بكري دايا يعني دي فيها إليمنت آجر با آف وآخ أف هر چار تشتي قل كي بيروزن الجمع يزيديا أمش بان تشتاه بهوردكن هاگر تبي آخ بي معناه تبي ولاتي تبي دينو بإيماني شي برايمن آفنا بيت بفتش احنا آجر نبي روجيننا با نبي يعني أكسجين باجي أكسجينا تنكاري ohne Sauerstoff kannst du nicht leben. Aber Religion كتابك عنها بتهري حتى بعنفولها الجميع عنفولة تسر من الشبه هري تهري حتى بداويا اشتراسي عن شارعي تقولوا سر من راستي هري يعني اشتر بجد بيت هالو بكي هذا القهرمان طاوسي ملك انت تعرض صورته وراك براي نابتشيا وقتات بها القهرمان طاووس اسم حيوان حيوان جي رحك جرحيقو خودي دايا وناوي معني بإنه أم عبادة الجمع يزيديان براي دلال قو أم بهوريا خوب طير كيتين او زنبولك ايش زنبولا ما زنبول طير طاووس زنبولك ايش زنبولا ازدعية يا با فوكاليتيا روش زنبولك ايش زنبولا ازدعية يا با فوكاليتيا او باري و ام بجنة برتكي ويطير طاووسي ام بجن معناتي دهنا اف موركيشين افيغو ترك يان كردي مي تركي اغلبية وان مالی خوابکن جبونا نظری او خل سر رنگی پری طير طاووسه چه کرنا يعني قال لك تش كلتراتا وعاداتاتا وتقاليداتا قوشتا دزينا شخورا برنا وحياتا جننا او زنبولكا يعني طاووسي ملك ام دبيجن ملياكتكا يعني جي خداكش خداي في دنياي privat. Du musst die andere Religion auch akzeptieren. Okay, da hast du recht. Ich akzeptiere jede Religion. Aber was ist mit den Religionen, der mich nicht akzeptiert und andere Religionen nicht akzeptiert und nicht respektiert? Seit 1400 Jahren haben der Islam, Moslem mit dem Namen des Islam, Schwert in der Hand und töten die anderen, die nicht Moslem sind, und vergewaltigen die unsere Frauen, töten die unsere Kinder. Soll ich noch akzeptieren und respektieren so eine Glauben? Wirst du das respektieren, wenn niemand im Namen des Jesus kommt und deine Frau vor dein eigenes Auge vergewaltigt und deine Kinder enthauptet? Wirst du das akzeptieren? In islamische, sogar im Koran steht, Ad-Dinu 'inda Allah huwa al-Islam. Der einzige Glauben der Gottes ist nur das Islam, sagen die.
Ashhadu la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Weißt du, was das bedeutet? Ich bezeuge, ich bin der Zeuge, das gibt es keinen Gott außer Allah. Und Mohammed ist ein Gesegneter vor 1400 Jahren. Wie alt bist du denn? Warst du damals schon da? Also das ist einfach reines Verarschung, ist es. Im Namen deiner Glauben, privat, privat, steht im Koran alles. أمرت أن أقاتل الناس حتى أن يشهدوا لا إله إلا الله. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ورسوله. Steht drauf, ich wurde befohlen, andere Menschen töten, die an Mohammed und Allah nicht glauben. Oder ich würde befohlen, andere Menschen bekämpfen, bis sie an Mohammed und Allah glauben. Also braucht man darüber nicht diskutieren. Einfach lesen und verstehen. Und entschuldige, wenn du dumm bist, du liest und nicht verstehst, das ist doch dein Problem. Nicht meins. Schau dir Videos von Salafisten an, dann weißt du alles privat. Pierre Vogel, wenn du nicht lesen willst. Pierre Vogel übrigens hat mir Freundschaft geschickt, ne? Schon lange her. Pierre Vogel ist ein Vaterlandesverräter. Er ist einfach ein Vaterlandesverräter. Er verratet Deutschland nur wegen seinem Glauben. Die Sonne mit 21 Strahlen auf den kurdische Flagge kommt von Jesidentum. Genau so ist es. Leider sind die meisten, die hier auch Kommentare oft unwissend und haben Wissen ihre Eltern alles Wahre deklariert und akzeptiert. Wir leben im 21. Jahrhundert, wir wissen. Ja, ja, aber ich habe Koran gelesen, alles. Ich schwör's dir, du hast Koran, kann sein, dass du alles gelesen hast und dass du nichts verstanden hast. Gar nichts. Und wenn du das verstanden hast, schreib mir auf Arabisch La ilaha illallah, komm. Oder Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Es steht alles drin. Mein Bruder privat sagt, dass alles, was du sagst, da hast du recht, stimmt. Es steht alles drin. Aber es ist anders gemeint. Es ist anders gemeint. Leute, ich wurde befohlen von Allah, euch zu töten. Aber es ist anders gemeint, ha? Also anstatt töten, ich komme mit Blumen, mit einem Strauß Blume zu euch und ich werde sagen, Leute, akzeptiere mich bitte. Ich bin der liebste, vollste Prophet, der Gott mich auf diese Erde geschickt hat. Was ist das? Was ist das von Ideologie, von Gedanken? Man kennt nicht. Ja, Leute, ihr muss aufwachen, ehrlich. Wenn Islam ein friedlicher Glauben ist, ich habe kein Recht, über den Islam reden. Hatte ich auch nicht geredet. Warum rede ich nicht über Christentum? Warum rede ich nicht über Judentum? Warum? Weil die haben uns nichts angetan. Ich habe nichts dagegen. Ich respektiere Christen. Also jeder heilige Abend oder Weihnachten
Ich mache extra ein Video und ich gratuliere alle Christen auf dieser Erde wegen die Weihnachten. Ich respektiere Christen. Ich respektiere Juden. Ich respektiere Buddhisten. Ich respektiere alle Glauben, alle Religionen. Aber der Religion, der mich tötet, ich kann nicht respektieren. Der Religion, der meine Frau vor mein eigenes Auge vergewaltigt, meine Tochter entjungfraut vor meinen eigenen Augen und tötet meine Kinder, wie soll ich respektieren? Im Namen ihrer Allah. Mohammed selber hat Menschen enthauptet, hat Frauen vergewaltigt. Lies mal eure Bücher, Leute. Was ist mit Maria al-Qutbi? Was ist mit Zainab bint Juhai, weiß ich nicht, wie die heißen? Oder stimmt, Islam bedeutet, aber nur für Muslime. Ah, was soll man erzählen, Silan, für die es nicht wissen? Warum glaubt ihr alle? Nein, aber Silan, warum denken die, dass wir so dumm sind? Warum? Warum denkt ihr so? Das finde ich unverschämt von Moslems. Das finde ich unverschämt von euch, dass ihr denkt, dass wir alle dumm sind. Wir verstehen eure Bücher nicht, dass wir sehen eure Taten nicht im Namen euer Glauben, was alles geschieht. Und dann kommt eine Moslem und wir sagen, oh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Islam bedeutet Frieden. Islam bedeutet Liebe, respektieren. Wo ist das Respekt? Wo ist das Frieden? Das ist nicht gut, Bruder, nicht gut. Ihr müsst uns verstehen. Ihr müsst auch das akzeptieren, was euer Glauben sagt. Ja, wenn jemand sagt, du, ich respektiere oder ich akzeptiere Jesidischen nicht. Kein Problem, Bruder, du musst nicht akzeptieren. Aber wenn ich alles Jeside mit Name Tausi Malek jemand umbringe und seine Frau vergewaltige, dann hat er Recht, meine Glauben beleidigen. Dann hat er Recht, alles über meine Glauben erzählen und sagen. Aber Gott sei Dank steht in meine Glauben das alles nicht. In meine Glauben, man soll alle Menschen respektieren und akzeptieren. Ob ich akzeptiert werde von denen oder nicht. Töten ist tabu. Dann kommt gleich einer Moslem. Im Koran auch steht, töten ist tabu. Wenn du einen Mensch tötet, genauso wie du ganze Welt getötet hast, kommt er mit lächerlichen Argumente. Ein Araber hat mich mal gefragt, ob ich mit ihm Freitag in die Moschee gehen. Dann habe ich ihn gefragt, ob er leckt. Mensch, im Islam ist nur der. Das ist auch. Imperialist Mensch im Islam ist nur der Moslem. Ja, da hast du recht. Nur der Moslem. Der Rest sind nur Kuffar, Ungläubige. Und du darfst alles Moslem, Ungläubige töten.
Du darfst mit die keine Freundschaft aufbauen. Du darfst die nicht respektieren. Die Römer, ja, برای نمطلو قربانا Chaveta Römer, was die Römer damals getan haben, damals, vor weiß ich nicht wie viel tausend Jahren, damals. Aber jetzt machen die nicht mehr. Jetzt machen die nicht mehr. Von Barbaren, die sind Menschen geworden. Aber seit 1400 Jahren, im 21. Jahrhundert, immer noch die Moslems oder der islamische Glauben ist derselbe Glauben wie vor 1400 Jahren. Meine Bruder, privat. Also das alles, was ich sage, ich rede auch von Koran. Ich habe auch den Koran gelesen. Also ich kann nicht irgendwie einige Lügen zusammen anfassen und dann Leute erzählen, dass der Islam so und so ist. Nein, das geht nicht. Irgendwann werden die einige kommen und sagen, Kahraman, du bist eine Lügner, das steht nicht im Koran. Aber wenn ich die Wahrheit erzähle, kann keiner mir sagen, dass ich lüge. Nein. از نشبط نزدیک خود دریخم برای من. افتشتی گوز بیجم دنیا قرآن دهنا حدیث اسلام دهنا صحيح البخاري دهنا صحيح مسلم دهنا براي منو. هذا القهرمان أنا بحب كتير أفهم دين أجدادي. عندي معلومات عن طاووس واسمه طاووس باللغة الكردية يعني الملك. أنا براي من طاووس لغتك بلغتها كردية كابن طاووس يعني وقت بخداك وقت بروش بوينا هاتيا قوتن لي براي مبهور بك يعني أوا مقل كل سنة قربانا شاويتا شكر جنابي خودي وطاوسي ملك أزانم أس كردم وأسر بلندم بنابي كرديتيا خو كردستانا خوجي وشكر جنابي خودي وطاوسي ملك أز أصلي كردستاني ما أس كوكاوي آخيما براي من أس كوكاوي آخيما وجبر ولوجي بهزار صلاة بري إسلامي وبري ديانتي دنياي ديانتي سماوي إبراهيمي أم هبون لدي سا حرمتا مش براي مني مسيحي رهايا حرمتا مش براي مني يهودي رهايا حرمتا مش براي مني بوزي رهايا حرمتا مش براي مني سيخي رهايا سرسري منو سرچابه مش بلقو مناك وجن أوجي حرمتا جمرا قرن وأزل ولاد كي مسيحي ما براي مسيح صالح مزناني مسيحية خم جاميري مسيحية از ناسكم براي شيراز بشارة زوي صفحي ناسكم حرمتا مجوارة هاش بلقو روشكي يكي ألمانها هات يا بيشيا من نقول يا ما تشديني نقول يمن بس عبش متى إنساني إنسانيتها تشيا براي امبرياليست كردي روشلات نافانجي دا تشلو ناف كردي با كردا خاين هنا نافانجي دا قالك زيدا هنا اجبروا جي كردي ولاد فارس واوجي بنابي اسلامي قالك تين دا القاندن شان قاندن بدستي وان كردي سني تين قرتن بدن دستي وي دولتا شيعي ودولتا شيعي وان دالخيني كردي مسلماني سني كردي ولاد فارس دقرن وتسليمي دولتا إيرانيا الشيعي دكن ودولتا إيرانيا الشيعي بن قوتنا الله أكبر ذو تكبير وان دالقين شاوا دركت يا خانم خانم وي خانم مش بينا بيسبيفان زانم
Nein, برای ولات پارێز لالش اسنیکە ئۆزغگۆت خۆدێ لالش پارێزگەها مەیە برای من پارێزگەهێکش پارێزگەهێ مەیە بودا قارمان hast du schon mal ja habe ich schon das gelesen schau dir den Entwicklung der Europäer an sie haben den Religion den Rücken gekehrt und den Wissenschaft den Weg frei gemacht genauso soll das sein dennoch den Respekt beibehalten برای منها برای زیلان رحمه بعرف كنا كردستان مناطق كردتر دجي ولي بيجي بمي كردستان كي آوا بكن لسر بهوريا از ايديا قيمة مناي ازي بيناي نان شتوب نسر بهوريا ودين دوي وري آوا كرن كردستان دويل سر كردواريا وري آوا كرن قيمة مناي برايم از نه انسان كي دين امام از نه عبادت و نميج و دعامة وزرابم دعا و نميجا بكم و خدای من نقول يا مرا باش مرا دعاو نمي جابك وببع عبيد مرا Searchaven berei privat خودت زانم ich weiß nicht wer du bist du sagst dass du bei mir im Restaurant warst aber gerne wenn du kommen willst gerne bra Searchaven karama khora dangeta gerge جابه تماش كم براك دينو مشكلة بروبلم والله من جوار كي كل طنبور جي خستا لهنيش مال باطا من هني كل كي قدر بحال بردلي مباركم أمري خودي كرن جبرولوجي اس نكارم براستي دلي متحملنا كي قبولنا كي زمان نا برايم خداي ما نقول تون عبادة جمرة بكن براي ميلان عامودة شابه تماشكم خدای من نگو ترا به سجودش مرا بکن خدای من نگو ترا به جبونا مشار بکن خدای من نگو ترا به سری خلکی جیکن خدای من گوتی خیره بخوازن قنجیه بخوازن باشیه بخوازن بخوینن پیش بکوین زانه ببن راجن قلمی هرند بستانی ما في هر انساني جيره هبي هر انسان بماف بي جابي وتردماش كمز بقي بسم قهان داويا برنامج قوز ليكم وشبك خوش وقش مرة در باس كر هيفيكم اون روبلامنا يوتيوب teilen بكن und ich brauche eure Unterstützung, liebe Bruder und Schwester. Lucy, du Teufelchen, warum teilst du meine Videos nicht? Mach mal ein bisschen Werbung für meine Seite. Sonst werde ich dich blockieren, du Nervensäge. سباركم أوام مجي خلاص بو يا دنجي خلاص بو دنجي مجي نماتي جابي وتبدا ماتشكم وزهبيكم und gute Nacht wünsche ich euch allen. Schön, dass wir heute so gemütlich zusammen unterhalten haben. Ich freue mich. Ich werde ab jetzt mehrmals mit deutscher Sprache mit euch mal auch unterhalten und ich hoffe, dass ihr nicht lacht über meine deutsche Sprache. Ich weiß, viele von euch sind hier in Deutschland geboren. Die können besser als ich deutsche Sprache beherrschen, aber meine deutsche Sprache ist auch nicht so schlecht, wie ihr denkt. Ich liebe euch. Schönen Abend wünsche ich euch. Biji Kurd, Biji Kurdistan, Biji Apaga, Biji Apaja, Biji Abasha, Biji Hapaga, Biji Sharvani Azadiye, Biji Kurdi Walat Paris, بيجي هالإنسانك يغيرة كيش الولاطي مجبونة آخا خو ولاطي خو جو غيرتي وخزمتي دكي وغيرتي دكشيني شابي وتردماجكم وسلام ورز برانو يجي وقت بس هذا meine Chemie. Nächstes Mal. Ciao.